E taura te wairua mai mātua tūpuna, tau maira I wainga nui a mātou ngā uri mokuna, tō tātou tūpuna maunga taranaki e, tau maira te maunga rongo te wenua, tau maira te maunga rongo te tangata, tau maira te maunga rongo te kaupapa e, yeah. Ho Tamarau no runga I te rangi e kei o ki raro ki te wakamari. Te tatari ai, te ura anga o te tāpora o rongo ue roa taku kuia e, taku kuia e. Te ara o taku tupuna I to I ai au, ko te Atiawa no runga I te rangi. Te toki te tanga e te rā tāringa mango, ko te ketenge ue a. O tēnei anō rā te mākuru koro I roi o rā ki a rātau ko ngā mate. Nā, kua riro atu ki te poa, kua tokia e te ngau o anu mātao e teni o te o tio ko repe. Me oki e koutou ki te oki ngā o ngā mātua o tua wakarere ai ai pu kawa mo ai tua. Nō reira moi Māori e te moi e au wai te moi e rarau kāti. Āranga ake ko tātou te unga wai oranga, ora ki te wakatupua, ora ki te wakataito, e ora e ai. Wakatau mai koutou, e tatau mai nei I tēnei pō, e no au maruana ana koutou rā ki ngā kāinga, ki roto I tēnei wā o te korona, wakatau mai rā. Ānei rā, a Te Atiawa no runga I te rangi, e tai ko tai ana ki te Taki Karakia, ki te iki wairua mo te iti, mo te rai, te katoa. Koutou o ki ngauri o taranaki, tēnā koutou, ana, tēnā koutou katoa. Nō reira ka tīmata au, ana, ko ngā karakia mo te pō nei, nā ko tēnei karakia tīmata. E ata ki runga, e ata ki raro. E ata ai, e ata tū ka taka tū. Tū te wini, tū te wana, tū ana te wakangu a mai ki tēnei tauira ana e karaki ai te pō nei. Ta I anō rā au rongo ki rangi nui e tū nei, au tū ki papatuanuku e takoto nei. Au ora ana ki te wai ao, ki te ao marama, a tūturu o iti waka maua ki a tīna, aumi e, ui e, tā iki e. Anō reira tēnei au e ngā rua I te wenua, e ngā rua I te rangi, e ngā rua I te wawā, ki a koe e ngā rua e. E rere e te au wenua e au mō ana. Wakaroro ki tai tonga ki tai mā uru e. Ki tei o tū, ki tei o wenua, ki tei o tangata nā inea uone. Tēnei ka wai tapu ai, tēnei ka wai taumata, tēnei ka wai marai ware o ngā mātua I au e ngaro nei. O ai e au taku tapu ai, e oa tapu ai no tāne, e oa tapu ai no tūmātauenga, ai oa wakapakari nō rongo. Tēnā kia waka ngu a mai ki tēnei piringa e, tūturu o iti waka maua kia tīna, aumi e, ui e, tā iki e. Ka tai anō rā e te wāna ka uri ki tēnei karakia no, e karakia nā mō ngā tai. I tipu I te pō, I kume I te pō, I weu I te pō, I aka I te pō, I tā more I te pō. Ka tupuria, Kai te waka wini ngā tai o te pō, kai te waka wana ngā tai o te ao mārama, kai te waka rurutu ngā tai o pūpuke, ko mana tū ki te rangi, ko renau ka tupu te puke I wainga, ko rongo,
ko tū, ko rū, ko uoko, ko tau, ko ari, ko tiki maru, mo tu āriki tiki ki o waiki, ko tāne rua nuku, tāne tokorangi. Ka marama te ao, ka wee arangi i a papa. Kei auwarangi ko tai arangi nui e tū nei. Kei te ata ngā hai ko te tai o rongo. Kei te irere ko tai o te wai. Kei te pāremo ko tai o te ko atu. Kei te koto ko tai o te kiore. Kei te pākii ko tai o te mauku. Kei te wawā ko tai o te arakeke. Kei te toto ko tai o te tutu. Kei te mania, kei te weke ko tai o te rākau. Kei te kōrii, kei te wāraki ko te tai o te manu. Kei te pato ko tai o matua nāna i kai wao te tākere o taatuna. Kei te pū ana ko tai o te ai. Kei te uriko kārere ki roto i te rākau, kei te roro io ko te tai o te mātangi. Kei te matiti, kei te matata ko te tai o maru. Kei te rito i wao ko te tai o te atua. Kei te tui, kei te rapa, kei te ānai te uira. Kei te ā niwa, kei te ā ko tai o Tamarau, wakapiri ki te ema, ka eke ki raro, ki te iorangi, ka puta, ko maru rere ki wao, tūturu o iti waka maua kia tīna, aumi ui tāiki Ka tukua ki a koe ware. Te nana tātou he te oanau kai kanai a Te Atiawa tōna iti, tōna rai, ko kiri nei o na wakarite, taki ona Karakia ki runga ai te matauru tāpā tonu nei a tātou puta ki te maunga, puta ki te amotu, puta ki te au, ki te ora, ki te kaha, ki te māramatanga. Kārere manu ki uta, kārere manu ki tai, ka kiwai ora e, ka tutua uio i nuku, ka tutua uio i rangi. Ka ruku, ka puea, ka taupua, kai mata nuku, kai matarangi, kai tauru o waiki nui e tau nei. Tēnei te ara o toko maru. Te waka manaia, kāu ki uta, kāu ki tai. Ka eke a tamara, kai ora, motu marai rotu hia te ware, kai mo aka tino. Ka rongorangi hauia tikina, tango hia mai. Hei hauhanga i te ka uirongo, ko pū, ko rongo, ko hana, ko rongo i pi ere, ko rongo i ākere. Ko i a ko toko maru e tau nei. Toki te pia, toki te tanga i te rā. Kai tauru o waiki nui e tau wana. Nā timata ke te rā karakia te rā o toko maru. Toko maru te waka e ko kiri nei o na wakarite. Ko tō manua, ka taku manua, ka tāna manua, kauru ora. Kauru ora o ki ta wenua, kauru ora o ki ngā tangata, kauru ora. Kauru ora o ki ta marae, kauru ora o ki ngā rākau, kauru ora. Kauru ora ki runga ki Te Rangi, kauru ora i ngā tua, kauru ora. Ko te wakauru ora i te kaununuku, ko te wakauru ora i te kauroroa, ko te wakauru ora i te kaununui. E uru ora, e wai au ki te ao mārama tuturu waka maua kia teina aumi e ui e tāiki e tātau. E a tā wete i ngā kaupapa ki runga o ka kohu karewa i a pō wenere. Ana e nei tātai karakia kua wānanga hia nei, ngā tohunga o tērā hōtaka. Ana e tahi o nā karakia. Ko hiringa nuku, ko hiringa rangi, ko hiringa kōrero, ko hiringa wānanga, ko hiringa tau, ko hiringa take ki te wai au, ki te ao mārama tūturu waka maua kia teina aumi e ui e tāiki e koe rea ko tātou e wānanga hia nei. Ona wānanga tanga i roto i tēnei mate. Ana ka uhi wero kore rānei. Tōna mutunga, hei painga no,
mo te katoa. No reira nei tātai, kia haumaru nei tātou i roto i tēnei a watanga. Paua ki runga, paua ki raro, paua ki tā more more nui no rangi, ki tā more more nui no papa. E rongo e ai o tēnā tau i tō pau katu. E kore uia, e kore unu ia, e kore inga, e kore warara. Tēnei mātou ngā pau e tū ana. Tūturu waka maua kia teina au mea ui e tāiki e tēnā tatau e tau anau. Pai tēnā koe ware. Ka tukua kia koe kārepa. Karakia mai. Tū awhitia nuku tū awhitia rangi. Ko ngā paia kara o te rākau nānara tātou wakarauhi mai. Ko eira kei tōna rākau e tarapeke mai ana koia ko ngai tātou peangi e tēnā. Ko tiki nui, ko tiki roa, ho mai rā te aitanga tiki. Ka tere wiwi, ka tere wawa, ka tere te pararāko. Ko te wakamākuru mai o te aitanga tiki kapa kapa. Ko i te tuhunga, ko i te koanga, ko i te ākoko. Ke wakarongo ke ura ki te pakira to reo e kōkō mai nei pōpō peo peo pōpō peo peo. Iau e noa nara i te pākauraro o Ngāti Aimia o Ngāti Are ia o Ngāti Ruanui o Te Atiawa e tūnei i te matenga i te parerau kawa e kore e pahure ake rā i ngā mihi ki tō tātou waene. Tēnei te wānau Andrew, tēnei te wānau King o Tira, tēnei rā te wānau Reihana e tangi atu nei, ko nei i te kākā, i te pai o te kākā e noho nei au. Ia Te Atiawa ki wakarongotai e noho nei. Nō reira, e te kumu rā e are tika o te moana te tākina mai. He roro rā tapu ai nuku ai raro tapu ai rangi wānu mai rā ki tōpuna i mo iai koe tēnā ta aora kauru. Ko te ikana wai, ko te ikana atu, ko te ikana wai, ko te ika te nenehi, ko te ikana wai, ko te ika te pārata, ko te ikana wai, ko te ika te pākea. Hei kakawakairi ake ki runga i te tū wata ku mea mai kai karoa hei koi mai. Koi mai te rangi nui atu nei, koi mai te papa e takoto ake nei. Kia kai mai rā i te tini, te mātoro, te pō, te rea o hune nui, te pō hai. Pipira toia mai rā te awa, toia mai rā te wai. Kauria rā te wai, kauria te manu. Kauria e wai, kauria e manu. E manu te uki. E manu te uka. Uko karanga tapu ai ata ne tū atu whiu atu te kakau o taku oi nei taiki mua taiki roto tā ki ta aki. E uru ora nei au e. Tāne matau e nau mai rā kia piri nau mai kia tata. Tēnei te ia, tēnei te koronga, tēnei te tukia, tēnei rā te mate. Kimi atu ai rā koe kia mate i te ia, kia mate i te koronga. Tāne matau e tākina i te pū, tākina i te weu, tākina i te aka, tākina i te tāmore. Mō nui ki wao, mō nui ki raro, mō nui arangi nui atu nei. He tiruangara i te rākau a tēnei āriki e tū, tēnei rā te riri, tēnei te pato, tēnei te taua, he taua. Ko iara e rongo wakaire aki ki runga tūru rā uti wakamaua kia tīna. Ui e, taiki e. Ka pai tēnā koe kāripa. Ka tahi anō rā, ka huri kia koe ai te tiamana, nā i te karakia nai nei me ngā pānui mo te iwi. Tēnā koe. Tēnei au, te hokai nei, taku tapu ai, ko te hokai nuku, ko te hokai rangi, ko te hokai ato, tūpuna ata ne nui a rangi i pikitia ai, ki te rangi tua a kiti i o manono, I roko i ngā tura,
ko te ai o tanga iriro iho ai, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua te a, ko te kete aro nui, ka tiri tiri a ka pau pau a, ki papatua nuku ka puta te ira, tangata ki te wai au, ki te ao marama. Ti ai Mauri ora. Tēnā tātou e tautoko ana i ngā me I ka tika ki o tātou nei mate maa, huri noi tō tātou maunga, huri noi te motu, koutou rā, haere, aere, oki oki atu rā. Kia tātou anō ngā kanohi ora e kōkiri tonu ana I ngā kaupapa maha o te wā, tēnā tātou. Me I ana kia tātou katoa, mai Te Atiawa, e me I ana mai tēnei taa o te maunga, kia tātou katoa. Just wanting to catch up on some pānui, and I know there's lots of kaupapa around COVID happening at the moment, and my main message to us is that if you want to be vaccinated and if you need to be tested, there are a number of places for you to go. You need to check out some of our iwi social media. Also our hauora. I want to do a mi'i to our hauora, our Māori hauora providers here in Taranaki and across the motu, especially Tui Ora, Ngā Ruahine Iwi Health, and also Ngāti Ruanui Health. They're just doing an amazing job helping protect our people with vaccinations, but also helping test as well for those that need tests. So just a general message, if you want to be vaccinated and haven't been, we're encouraging you to do so. And also if you need to be tested, there are plenty of places to do so. Please check out our social media. I guess what I want to focus on for us at the moment is really about preparedness going into te wā kirihimete me te huringa o te tau, and that in that holiday space. So we know what's going to happen in terms of borders are going to open up. There'll be lots of movement and lots of travelling, and really want to encourage our whānau to prepare our own whānau. Right, so there's some things that are going to be outside of our control, but the things we can control are preparing our own whānau and our own whare for whatever might eventuate. So there are some great resources online, and we'll share some of those around how to prepare your own whare should we need to self-isolate at all, if any of our whānau contract COVID-19. So there's some great resources to prepare that, but also I guess preparing for the holiday season and preparing for travel and what that might mean. I know for our whānau, we're staying a little bit closer to home, and we're choosing to do that because we've got some immunocompromised whānau in our whare, so we want to keep them safe. So those are some of the things that we're preparing for. Don't forget there's the vaccination passports, because I know the number of us will want to go to those summer festivals, and so it's just being prepared for all of those things that that we might be wanting to do over the holiday period, and ensuring that we're taking care of ourselves and our whānau and our whare, whatever that might be and whatever that might look like. There are loads of resources out there, and we'll share some of them for you. And I guess this is what we are in our iwi space, we're calling this our AGM season, because pretty much most of our iwi entities have their AGMs, and for us in Te Atiawa, our AGM is this coming Saturday the 4th of December, 10 a.m. We're having our AGM via an online platform, as a number of our iwi have had. So to do that, we need to register. You need to register to
to receive the online platform link, as well as instructions on how to upload the apps that are required for that AGM. So you can go onto our website. There's also instructions on our Facebook page, on our Tahitango Te Atiawa Facebook page, to get the information you need for the AGM. And if you need help technologically wise, loading some of that and accessing that, then our team at the office are there to do that for you. So Te Atiawa's got their AGM coming up. I know that Taranaki Iwi and PKW are the following week on the 11th and 12th of December. So there's a lot of kaupapa going on, as well as preparing our kids for the end of year and all of those things. And really, this is just a message to look out for ourselves, look after ourselves, take care. Me te mōhio nei, mahanga mate. Mahanga mate e tau ana i rongi a tātou katoa. Nā reira, e aroha nui ana, kia tātou e noho pani tonu ana. Me tēnei te kōrero kia kahara, kai konei, o iwi e manaki nei ana, e tuku ana te karakia, e tuku atu te aroha kia koutou katoa. So with so much loss that has been experienced around our maunga, especially in the last couple of weeks, a lot of us are feeling the pressure of that coming into the end of the year. And I think I just want to let you all know that there are people here to listen and talk to should you need it, and to really reach out. If things are getting tough with all of those taumaha, then please reach out, whether it's to your iwi, your hapu, your marae, your own whānau. Just reach out. And we know that this time of year can be stressful for some. And so there's added things with our mate and with COVID and with other things. So, just really a message to reach out to people and look after one another. I always say this, be kind, but, I truly believe me aroha tātou kia tātou. I tēnei wā taumaha, i te wā o te kirihi me te minga rā whakatā. Nā reira, koira tāku i tēnei wā, mai Te Atiawa, ahakoa he iti he paunamu ne taku tīma. Nā reira, e me i ana kia tātou. Me whakakapi aki i tō tātou nei waiata o Te Atiawa ne. E ngā iwi o te motu nei, he raukura rā tēnei, e te tia nei e te Atiawa, i te iti te ra i te katoa. E ngā iwi o te motu nei, no o ia rā te wenua nei, mana ki tia ranga iwi, i te iti te ra i te katoa. Kua tu a te witi, no rungai ana ma i pai, no rungai ana ma i tika, i tōna ngā kaupai. Hau, pai marire kia tātou katoa. Pai marire, ka pai, tēnā koe, tēnā koutou.